ꯄꯥꯎꯆꯦꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯗꯦꯡꯒꯤ ꯂꯩꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄꯒꯨꯝ ꯇꯧꯔꯦ꯫ ꯃꯣꯔꯦ ꯋꯥꯔꯗ ꯅꯝꯕꯔ 7 ꯆꯥꯚꯪꯐꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯗꯦꯡꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯗꯦꯡꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯃꯁꯤꯡ 58 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯗꯦꯡꯒꯤ ꯂꯩꯅ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯥꯕ ꯅꯣꯡꯃ ꯀꯥꯡꯗꯅ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯂꯦꯞꯇ꯭ꯔꯦ꯫ ꯖꯨꯝꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯌꯥꯗ ꯀꯥꯡ ꯃꯔꯨꯝ ꯀꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯄꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡ, ꯆꯐꯨ ꯃꯆꯦꯠ, ꯒ꯭ꯂꯥꯁ ꯃꯆꯦꯠ, ꯀꯧꯇꯥ ꯑꯍꯥꯡꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯇꯨꯡꯍꯟꯗꯔꯕ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯈꯪꯍꯟꯅꯕ ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯣꯔꯦ ꯁꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯑꯦꯜ ꯃꯦꯂꯦꯔꯤꯌꯥ ꯌꯨꯅꯤꯠꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯔꯦ ꯋꯥꯔꯗ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 2, ꯃꯣꯔꯦ ꯋꯥꯔꯗ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 6, ꯃꯣꯔꯦ ꯋꯥꯔꯗ ꯅꯝꯕꯔ 3ꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 6, ꯃꯣꯔꯦ ꯋꯥꯔꯗ ꯅꯝꯕꯔ 4ꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3, ꯃꯣꯔꯦ ꯋꯥꯔꯗ ꯅꯝꯕर 5ꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 9, ꯃꯣꯔꯦ ꯋꯥꯔꯗ ꯅꯝꯕꯔ 7ꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 23, ꯃꯣꯔꯦ ꯋꯥꯔꯗ ꯅꯝꯕर 8ꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 1, सिक्किम विलेजदा मियोई अमा, एस मोरजोल विलेजदा मियोई अमा, गोवाजंग विलेजदा मियोई अमा पुना यांखै हुमदोइने। मोरे स्पेशल मलेरिया यूनिटना सेक्शन थ्रोक लोकटपो इन डेंगी नाबा मियोई सिंगी जुंगी अकोइबा अमसुंग मोरे टाउन मनुंगदा फॉगिंग कापा अमसुंग लार्विसाइड स्प्रे कापथोपगी थबक जथारी। नागालमरोमदा पुंग 23 मियोई यांखै मथोइ पॉजिटिव ओइखि अनि लेखिदे। हौकिबा पुंग 23 असदा मियोई लिसिंग अनि कुनगनिथोइ कोविड-19 टेस्ट तौबदा मियोई यांखै मथोइ नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइखिबगा लोइनना लाइजन असिना मरम ओइदन मियोई अनि लेखिदे आइना मणिपुर लेंगाकी हेल्थ डिपार्टमेंट के रिपोर्ट ना हाइरे। रिपोर्ट असिगे मतुंगिना ngasi को पॉजिटिविटी रेट चादा 2.5 ओइखे। हौकिबा पुंग 23 असदा पॉजिटिव ओइखिबसिंग अदुदे बिष्णुपुरदा 3, इम्फाल ईस्ट 19, इम्फाल वेस्ट 12, काक्सिंगदा 3, टेंगनौपलदा अमदि उखरुलदा 2 पॉजिटिव अरकलबसिंग असि थारग अपुनबा कंफर्म केस 1,03,3 चतुर्क 59 सूख्रे। हौकिबा पुंग 23 दा लैखिदबा मियोइसिंग अदुदि इम्फाल ईस्ट अमदि इम्फाल वेस्ट अममनि मसि थारग हौजिक फाउबा स्टेट असिदा कोविड-19 मरम ओइदन लैखिदबा अपुनबा मसिंग 1,150 सूख्रे हाइरे। हौकिबा पुंग 23 असिदा मेयु 53 लैसित असिदगी कनपंगमदना डिस्चार्ज तौखे। मसि थारग अपुनबा रिकवर 1,22,152 सूख्रे। लोइनना रिकवरी रेट चादा 38.8 यौख्रे। हौजिक एक्टिव केस 182 लैरे। हौकिबा पुंग 23 दा 3,953 वैक्सीन कापथोखि मसि थारग अपुनबा वैक्सीनेशन 1,963 सूख्रे। अहनबा डोज 1,19,993 कापख्रे। अनिसुबा डोज 1,9,13,130 कापख्रे। अतोपा पाउ अमदना मियाम लैबा याइ खल्लिबा पॉलिटिशियन सिंग पारा तंबिरसी महेश बोर्ड में द मियाम लैरगा यागनी आइना खल्लिबा पॉलिटिशियन सिंग पारा अमा मियामना तंबिरसी आइना रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आदुवाले पार्टी द कैसामथोंग केंद्र की इंटेंडिंग कैंडिडेट ओइबा महेश थौलाउजन अपील तौखरे। पाउसे असिगा अखनना उनबा अमद महेश नमखाताना आइ सार मयामक ओइसलगा सार अमगी ओइफम थोकपा अदुदि ओइद्रे मसि करिदगिनो आबसि वकलदा फावरगा लाके। केंद्र मनुंग द लंबी थोंग ड्राइनेज अमदि इसिंगी नुंगाइतबा यामना लै। केंद्र असिगी मियाम फिजोल दि लोइनमक नालगा मनुंगददि मसा मसागी ओइबा खुदोंग चादबा कया थेंगनबा ngaktane। केंद्र असिदा सेल सुंथोक थोकतबा इमुंग लैरिबसि करिगिनो आबसि थिगतपम थोगे। सेंथोक लंबी लैनदबा होतनासि हाइनदि पंगलौदा लाउरगा करि तौगदबनो आइबा खंगददुना कंगौनरगा लैबा कया यावरे। इमुंग अमदा ngahakki mateng pangbaduna solution nate। मणिपुर हिल जर्नलिस्ट यूनियन की टीम का चीफ मिनिस्टर एन बिरेन का उनखरे। ngasi nongthil pung 12 makarum taba matamda मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेन का मणिपुर हिल जर्नलिस्ट यूनियन की प्रेसिडेंट पीटर अदानी ने लुसिंगबा हिल जर्नलिस्ट यूनियन की मेंबर तरुक लोइनना सीएम बंगलोद उनदुन वरी सानखरे। मणिपुर हिल जर्नलिस्ट यूनियन की नौना खल्लबा थौपुपसिंग चीफ मिनिस्टर का उनबा अदुद यूनियन असिगी प्रेसिडेंट पीटर अदानी ने सीएम बिरेनदा असंबा खुदोल पीदुन इकायकुमना बोटके। उनबा अदुद मणिपुर हिल जर्नलिस्ट यूनियन की मैकेदगी चीफ मिनिस्टर दा थाबगोइना पांगथोकपिनबा थमकेबा वाफमदे सेनापति अमदि उखरुल डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब अमम लेहनबा लोइनदा मणिपुर लेखना मतमतमगी ओइना पाउसिसिंग द एडवर्टाइजमेंट आपकी पिथोक्तन लेरिबा बिलसिंग अथुबा मतमदा पिथोकपियो। लोइनदा मणिपुर लेखा की डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस मणिपुर थोकलिबा प्रेस रिलीजिंग असि तोंगन तोंगनबा लोन द ट्रांसलेशन तौनरबा म्यूजिंग थंबिदुना डायलॉग पेपर्स न फगन व्यू आइबसनी। मणिपुर हिल जर्नलिस्ट यूनियन की मैकेदगी चीफ मिनिस्टर दा थमकी वोफमसिंग असि सीएमनसु यारिबा मकै अतुबा मतमदा थबक ओइना पांगथोकनबगी थाजबसु पिरखि आइरे। फुटबॉल कैप्टन तरागम पल्लक ओरबा फाउबदा गवर्नमेंट की अचौबा पोस्ट अमता पिबिखिते ओइनाम बेमबेम
Manipur ki football chakhuna puhona bada Manipur ki team captain Taragani Thorak amasung India ki tarilak punna football captain Taragama pelak warba pawuda Manipur lenga namatik sapa regular post amada PBU yakide. Manipur police ki ongot oina sana bagi struggle da matam sangna warak bagi mai nga sidi inspector ki post phawade PB re ana leba kasi ki lem jani waraba civilian award pandasri award oina bembem phangdokre. Wafamasi team Nisikantana Sindula Pisum Oinam Leka Irema community the Pangfokaba awardee asibu opaki tharamda phangtokibane. Mahanamaka taraduna sanaroi oijaribalamdam asigimi ambagi imumanungi background madik chanabada sanabagilamda awaba kaya mayunari. Sanaroi ekwigi dimiamda reception tawiba amadi motivation oina wakalon bibirakpa asidagi hena nungaiba leite. Leka hasla liba United Pioneers Club amadi atopa sanabagi association singda yauduna nupa nupi khaidana sanarake. Nupa singa sanamina badagi mangonda ahenba stamina biduna sanarak badagi Arjun Award amadi panarasti mingtholasi phangjaba ngambane. Manipur police ki bikraba homeguard ki post leiduna sana khona bagi lamda hona jakiba kya aduda Manipur legangna mangonda regular post amada bibi aina kyarak haibada bibi kidi aina pendaba phongdoki. Tharomadugi athoiba mithung oikiba kaisam thong assembly constituency independent candidate Nisiganda safum haikibada sanarui habasi masagi tungan ba spirit amba yaudragadi mai papa ngamloi. Lai kharabasu laisu khangdaba kya jawbagomna spirit asi yaudrabadi sanabada mikok thongba ngamloi. Bembe masi lekai asida popo rabasu national abadi international ki thakta football. Masana da mangsil thari benapi amane. Malemgi sanabagi phambak tam hakpa singthanari aradun asuk chawkraba indiagi. Team captain tarilak warba phabuda Manipur lengan inspector ki post biba si mathik jade. Manipur ki naha singdi sana khona bagi lamda tongan ba talent amalai sports ki powerhouse amani ana singthana ribane discipline leina sangnaina sana rabadi apaba sanaroi kya tholalagani araduna mahakumbi sanaroi kya puthokna ba mahaki mekedi pangba jaba mating sing pangani aige o henarina wai irabot ki matakta thakiba case supreme court na kakre komjali singani tara ka tarita pangthokiba assembly election da wangkai AC da congress ki merip oikiba ex MLA Okram Henarina constituency aduda BJP merip oikiba Housing MLA oiriba Jungkham Irabot amadi atop mi amagi matakta thakiba civil appeal case ama Supreme Court of India ngasi khanaba todana kaktatkre aire Komjal lisingani tara kadarita pangthokiba mikhal aduda wangkai assembly constituency da Okram Henarina mai paktura MLA oikibane adumainamak Henariki document sing da asoiba aranba yawi amade Magbo MLA oibadi lakthok kadabani aide Jungkham Irabona High Court of Manipur da election petition file tawkibane harba petition adu court asina khanaraba matung Irabot po MLA oinaba jathang pekibane High Court ki order adu su singdun Okram Henarina Jungkham Irabot amadi Rajkumar Freyabatta ki matakta sahi asigi April 2023 da Supreme Court of India da case CA number 1666 of 2021 thakibane Loin the case adu ngasi court asigi justice Odoi Umasilalit Justice S Ravindra Bhatt amadi Chief Justice Bala M Trivedi ki personal list tawtuna khanraba matungda dismiss tawkhibani haire lohongba nuwanba ga accident da sire Kaibul police station ki manung chanda leiba Moirang Khunau mamang sabal ima panthoibi laisang mayada passenger puba AC Egypt amaga FZ bike amaga Tengjanabada FZ bike adu thorpa ngarang da luhongbada ngariba nupa amalai kidre ngasi ayuk chawrak na pung tara makai khara helakpa duhaida thokiba laibak thiba thokdoga duda laikidraba nupa adu Kaibul mai lekai dagi Salam Ramesor chai kunthraga tarit apokpa S iboyama kawe mahana thorokba FZ bike adu ki number na MN018422 amuwa amade asang pamasune aduga AC Egypt aduna moirang dagi Kaibul phawba passenger service tawba gari adugi number na MN02B8678 ne laikiraba Ramesor thawdu thofamda yamthi na sokpadagi ras medicity da daikandaraba matungda laikidabane aire thawdu adugi matangda Kaibul police station na FR amal okotuna investigation thawba hokre aina police dagi phangba pauna aire Nagalamoromda Laingaksu district authority su singtadi mamit tangre okhuldadi angang sing ben thana hapna puraga mai tamba ahunare COVID ki laicet mafung fana laksin bangam driba maramna pikliba angang sing mai sang hangdok physical oina mai taman bagi atheng balairingai serakta Okron district ki mafum amada mai loisang sing mafung fana hangdok pikliba angang sing so school ka amadi makoi bo thindok thin tawna ba ben service awba thengnare Laingaksu district authority sumamit tangre
Manipur COVID-19 ki laichat asina maram oiduna mahiloi sangsing matam sang na thong london leiro pa matungda laichat asigi fibam khara makhai cha farak padage tha asigi mapunda Manipur hengan order thoktuna class 9 amade mathada tamlipa mahiloi singki offline class bang to pagi aba fi kheba leirabane adoma ko laichat asi mafung phana laksin bangam driba maram na pikliba angang singki dabaktadi offline class bang thokpada khudong chada palaiba maramna haujumaki wena class hobagi aba pikhidabane akang napa pau oma fang badagi pau se asina ukrul gi mafam khara da satna yang selo bada lanai mai roi sang sing bafung pana hang don mausa kum chalai ram ba thengna rakhe pigliba mai roi kya school kana ba thengna rakhe school gari ba mai roi sing adu face mask upan sing ba covid ke sop ning thina ngak lamde masida sunata na mausa kum ben service mafung phana sataduna sop gi wang bada angang sing ngari namba gum dham duna puba thengna rakhe district asiki tongan tongan ba mafam sing de school hanglam ba thengna riba asida mahiro sing uniform set na school kana ba thengna rakhe Okrul district ki manung chanba litan area da lere khau puduna school karam ba class 5 khak tamuk tamliba mahiro amara phongdo rakhi bade makhoi tamliba school adu tha abagi mamang da class ma phung phana zathaba haure covid ki phibum kharab hantarak badagi school adu gi oja asna class hauna ba khangalak badagi school ka ba auke bani atuba school ka ba lakpa matamda uniform select na ba wasasna khangalake asomna Manipur gi singki lamsing da lenga na sinba chanakanglon sing thogai ba mating hakta ba ki thawak asi mamang thakta gi hauna thengna duna lakhi bane handak da sulagak na class 9 mathak ke school college jathang pitringe gi mang oina na chosan pura made Tamenglong district school college sing hangdana phosagom hanglo badage chosan pura mairoi taraga darit covid positive boiba thengna khrabane Hariba district ani isda mairoi sang sing hangtun mapung phana class sathare abagi pau ama pau se asina phongkhra batungda ZEO Susanpur na order ama thoktuna district asida hangliba lanai school sing khudak tegi thingchina da bakhagan khiba laikhrabane Ukrul district ki wanadi tha amrong gi mamang dagi hauna pikliba agang sing yawra mailok se mailoi sang sing hangtun mapung phana salai riba asida mari lenaba district administration district police amadi authority amatan biang changpi dabagi mami chawna ta haure Lenga ke aba yaudra pikliba angang sing mailoi sang hangduna class sa thariba asida karigamba laibak thiduna covid laisa cha paktak una santorak lapadi maduna torakpa afafatagi teksa kanana pugadagi aiba maiki kyadagi wang hangarakle Iron Man sud saba mairoi prem Hyderabad yaukre Thawan district ki hairoktagi sahi nauriba mairoi prem na electronic ki arem akak sing sinaduna singthaninga obamongda Iron Man ki sud sabagi video sing urubadagi Maming lairaba Mahindra Groups ki chairman Anandan Mahindra na prem ki mahima sing tambada Bateng pigani aigi badu thabak to ontok laduna prem bo Hyderabad laiba Mahindra University of Engineering tamanana ba pokre Mahiroi frame na Marvel movie character moiriba Iron Man ge sut jauna makal kya gi singthaningai abding agningai oiba palong kya electronic ki arim akhak sing dage saduna puthok bagi video clipping sing viral oirake Mahiroi prem ki haitoi sing thoiba amde ma ki imung na mayok nariba later lar gi awaba du yenglaga sahi asigi September thada Ananda Mahindra na Mahiroi asigi mahimasin tambagi lamda mating pangkani habigi thasa babiraki bane Ananda Mahindra na piki bathaza badu thabak to onthola duna garang Mahiroi prem Hyderabad talaiba Mahindra University de Engineering tamna bagi nambak thongkre loina na 1,8.5 ki follower laiba Ananda Mahindra masagi Twitter account da Mahiroi asigi photo phaw thagat kre Nesingba yabadi Mahiroi prem ki video sing adu hek urubadaki Ananda Mahindra na magi Twitter account gi khudang da Twitter account ki khudang da prem ki makut masa ahising badu apen ba phawbu loina na magi khutsa haiba atubu zokat ning bagi apam ba phongdo ki bane madugi matung da Mahindra gi maike dagi prem ga pau phawna ki amadi company asigi team amlak to na Mahiroi asina dargar da ba mahi machine khudimak tambi gani haiba ki thaja ba bi ki bane Ananda Mahindra gi maike dagi sahi nauriba Mahiroi asiba puning thagut baga loina na maki mahi machine tambi gi thodang haur lauragani haina authoke ba mikupta Maigi kiyatagi maki thong aduda apen ba phongdok na rakhibane loina nagasi Ananda Mahindra masamaki Twitter account da Mahiroi prem na Mahindra University ta thonglakibagi photo thagalakhibani amade Mahiroi asibo Hyderabad phawba tek ta kaitna pobirakiba Indigo Airlines posu maki maiki dagi thagatba phongdoke Thabak lobda lokrabi singki kota khaknaraba manifesto da apnaraba pokhalagane Tabak lobda lokrabi singki kota khaknaraba BJP ki manifesto da amnaba pukhalagani ana BJP Mahila Morcha ki national president Banati Srinivasan na phangdokre BJP Mahila Morcha lamlai mandal na chintuna
नवादा कामिक लंपाक पांगथोकिबा बीजेपी महिला मोर्चा कमल साकिपुर सम्मेलन गे थौरमदा सरुक याकिबा बनाती श्रीनिवासन हाय सेंटर अमदी मणिपुर लेगाक्लिबा बीजेपी ना मियांगी जाय फथौरंग क्या फाइखले हाना अवांगनोंग स्टेटसिंग द लेगाना पीबा साथुंगी ख्वाइदगी बिगबा सरुक फावबा फंगनदबगी पेंदबा क्या लेरमे लंबी सेंबगी लायंगसंग लैतबगी महिलोइसंग मतिक चादबगी अवाबा क्या थेंगनरमे हाउसिटी सही तरह रोमसिदा सेंटर अहिनबा मियांग थमलकपदगी पेंदबा लेरंबा सिंग हंगसेलकले थौरमदुदा सरुक याकिबा इंटेंडिंग कैंडिडेट केएस इबोम चान हाय लमलाई एसीदा संजाव पर खुदिंगमक यारगनी हैबो वखलोल हौजिकती चनबा यारारोय मणिपुर की ममिंग लेरबा पॉलिटिशियन लैकिद्रबा फैरोइजम परिचार पुथोकिबा एसेने थौरमदुदा बीजेपी महिला मोर्चा मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट लोथिका लैमा बीजेपी इम्फाल ईस्ट की प्रेसिडेंट पी दिसंबर बीजेपी महिला मंडल लमलाई मंडल की प्रेसिडेंट आई जामिनी ने सिंह सरुक याखे अरोबिदा कंटेंट सिंह असिगी मरु इबा पाउ खरा असिबा पाउ तमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदी फेसबुक पेज असिदगी यंगबिरिबा पोनमुक पथागसरी चैनल असिन अथोमता कानारबदि सब्सक्राइब तौबिद्रिबसना सब्सक्राइब तौबिरमलोइनना लाइक एंड शेयर तौसु खावबिगनु पुनमकपो अमुका ना थागसरी।